Anginibingelele masodla mahle nginemukele emsakatweni ithema Yemaswati liphinde nami ngikhanyisile mabuza kanti ke namuhla angihambi ngedvana ngihamba nabo labaqhamuka ebhange iFirst National Bank lento ocela ukuthi banibingelele badetfule. Sivusele emalangeni lamahle ngithembe wakaSlombo ngisuke FNB ngingi-head of customer experience. Sivusele emalangeni nginguzilindile ngwaka Friedman ngisuka khona FNB ngingu-head payments. Sibonge kakhulu masodla mahle ke iFirst National Bank ingathi ke ngekhathi evela seSwatini lokusho ukuthi singephansi kwe-CMA le Common Monetary Area lefaka emave lamane ngilolive laseSwatini leSotho iSouth Africa kanye neNamibia. Ku-CMA kube khona lishintsho lolukhona ke kusukela mhla ka-10 September lolu faka kakhulu bantu labathumela imali ngekhathi nangaphandle kwelive laseSwatini ngidakhulumela nje live laseSwatini because onke lamave langaphansi kwe-CMA are under the same change. Lapho khona ke lolu shintsho lugcine lubangela ukuthi kube mhlambe nema-delays noma ke kuthatha isikhathi lesingaketayeleki kuthumela imali ikakhulu eveni laseNingizimu Afrika. Besolo ke ukuthi uma uyithumela ivele ichamuke ngaleso sikhathi kulelo mthumelelako naye uma athumela ngalana uyemukele ngaleso sikhathi kube instant kodwa ke nyalo lolu shintsho kuye ngelibhange futhi lolithumelelako noma lo emukela kulo lungathatha 2 to 3 working days kodwa ke uma uthumela yona iFNB siba sifisha lesikhathi bese ke kutochaza ukuthi ngabe kulamalanga lang 30 lendlulile lokho ke solokuhamba kanjani njengoba sivile ukuthi eMaswati ayakhala nawubuka ku social media nakhona bayakhala nje ukuthi hawe ngathi sesibuyela emuva kodwa ke cha lawa ke ngema decisions lachamuke khona ka CMA ngicale kuwe Friedman kuvayo ukuthi ingabe kuhambe kanjani nje kulo 30 days londlulile solo ni introduce lo change. Angibonga msakade kuhlangahlangene nasibuka indlela ema customer la khona ngayo nalangakhona ngayo kwenda lama payments sibese siyabuka but lokuningi lesikubonako ngilokuthi bakhonile incumbi yabo ku-adjuster and bachubeka bende ama-payments le kuba netinkinga khona besikhona kubona ukuthi okay letinkinga tibalana la bese siyawathinta lama customer besisho ke ukuthi sitfolakala kanjani sinabo toll free that customers are able to reach us but it's a mixed bag I can say in terms of the responses khona laba khona lesahambisana nabo gcina kuthi bagcine bakhona nasibuka nje siyabona lokuthi eva kwesikhashanyana kutawugcine sekunormalizile lokunye ke lesikubonile ezibena lama payments angithi ayasho ema customer ukuthi lana la ngibanaleke ngale bese siyabuya ke siyabuka ukuthi siku improve kanjani lokho khona kutoba lula into nje lenye lengingabe kusangayo lesesilungisile is lokuthi nangabe ngiselecta la mavele ngibhadala ku South Africa kuthatha isikhathi ukuthi ngigcine ngimtfola sesivele sakwenda kwabalula sambeka ngetulu ngoba vele lama transactions lamaningi lendeka within the CMA between Eswatini and South Africa than the other countries so lokho sesikwendile lokunye ke lesikubonile siyabona lokuthi nangabe kuba nelishintsho lelithitho kuba khona nema opportunities ebantu ukuthi bese sebabona nabo ukuthi how do they then participate sibonile nje sekuvela bosoma business bathi no letha la kimi le mali mina ngidakhambisela lapho ke singathenza kucwayisa ema customerni ngoba uvula inkinga lo ngeke wade ukuthi itawugcina ifikile le mali naloku silomuntu loyo uregistered yini ukuthi angakhambisela le mali kufuna ube nesiciniseko saloko lokunye ke lesikubonile is we sikuthakasele kakhulu ngoba sibonile the regulators bahlala phansi babukusana ukuthi how do they continue or enhance make easier lama flows of funds between the countries labasendele kona ukuthi bende ukuthi nangabe ureceive imali previously bothi nangabe uthola imali thine lokungadzingi manual intervention le limit being 25,000
nyalo for individuals basikhulisele bathi for up to million sesitawu processor a lot more faster. Lokho kwenta ukuthi le mali nayingena itala Eswatini ibuya eSouth Africa within those threshold for individuals sisheshe sikhona ukuthi siyifake ku-account yakho nangabe kungibhizinisi basibekele 5 million. Lokho kutawenda ukuthi lama transactions la siwahambisako noma lesiwareceive-ako asheshe afike kulama accounts that they are intended to. So lokho sikubukile sabona ukuthi kutawenda ukuthi le change ingabi ngilelikhuni kakhulu from a customer experience perspective, but that is in a nutshell what we are seeing happening at this stage. Okay, ngibonga kakhulu. Kuwe Sithembi, ingabe i-customer experience ibenjani nje manikhuluma nabo nibuka nekutama kwabo ukuthi ba-adjust to the new system? Sibonge sisikhansile lesikubonile customeni as aqala ukuthi ajwayele lo lushintsho ukuthi bekuba khona lokuthi kube nebulukhunyana, but njengaleti indlela lesitendile ukuthi besizama lokuchushisa customeni ukuthi kufuna ukuthi babhadale kanjani. So lesiva ngathi kube ngcono ngilokuthi leti indlela tekuhambisa le mali kahle kahle atikashintshi. Nawubuka nje ukuthi solo sihambisa nge-online banking, i-FNB online banking, the FNB app, solo sihambisa nge-FNB app. So loko kwente ukuthi sive sikhone ukuthi sisheshe si-adjust kuleli shintsho. Nasibuka nje ukuthi nawuhambisa nge-online banking, solo uyangena ku-online banking yakho but awusayi ku-payments njengoba besenda before. So uyahamba uye ku-menu, ufacada menu bese so uyofacada le forex tab, so uyakhona ukuthi uhambise imali. Kanjalo nako FNB app nakhona uyangena uyahamba awuyi kule ndlela yakadzeni ukuthi uvele uye payments, but uyahamba ufacada leyo menu and then uyahamba uya kule forex tab. So ngiko lesiva ngathi kwende ukuthi sive sisheshe sikwemukele lolushintsho kungabi likhuni kakhulu ngoba asika introduce indlela lensha yekuthi sesiletha emathulusi lamasha ekhambisa, but solo ngileti indlela lebesivele sive sidijwayele. But lesingazama nje ukuchushisa kiko nalesikubonile kwendeka ukuthi ukhanza ukuthi nasesifaka lama details sesifaka libito nje ngibekise ngelibito, ufaka libito, ufaka nesibongo, uyahambisa imali. So kule ndlela lenzala ye-EFT bekulula lokuthi noma besifaka lamabito ethu lesibitana ngawo ukhanthi kunalabo ma nicknames lesibitana ngawo kadzeni bekhona imali ukuthi ihambe nasifake lawo ma nicknames, but inyalo lesikubonile sengilokuthi kufuna ukuthi lama details uwafake kahle. Nangabe nje ufaka libito lami utofaka uthi Thembi Silombo but ngeke uthi T noma bese so ufaka igama lami lesidlala ngalo noma igama lami lelisemkhathini. So ngiko nje lesikubone ngathi kube likhunyana ngoba ungafaka lelibito ungafaki kahle ngoba le mali nase ihamba siyameshisa sibuka lelibito nalesibongo phindze sibuke le account number kuthi vele le account number loyifakile vele yaThembi Silombo yini. Nangabe so ufake le nickname ngiko lokhu bese sekudala ukuthi setiyaphutha imali kufika nekuthi ukhanze ukuthi imali seyihambile seyiphindze futhi yabuya. So ngiko nje kakhulu lesikubonile kwendeka lesingacwayisa sive seMaswati ukuthi asifakeni kahle le information lekufuna ukuthi siyifake nalokuthi nje lo sekushintsha shintshile sengilokuthi nyalo kufuna ufake nalabo physical address kanti icala bongafaki bo physical address. So ngiko nje kakhulu ku customer experience lesikubone ngathi kuyingcinamba kancane kuma customer. Bese nalokunye kubosoma business lesikubonile ngilokuthi bosoma business kufuna ukuthi bete bhange balethe ama tin numbers etinkampani tabo. Lesikubonile ukhanza ukuthi abazange bawaletha lawo ma tin numbers kanti kuleli shintsho leli kufuna ukuthi kuze soma business akhona ekuhambisa imali kufuna ukuthi abe ane tin lesiyifakile la system yethu. Kanjalo noma kufuna ukuthi a receive imali kunemali lechamuka emaveni kulamavelo wabalile kufuna ukuthi kube nalethini. So lesikubonile ukuthi besibona imali tabo soma business tifika but tingakhona ingena kuma accounts because lama tin numbers abakawalethi. So nje singacela lokuthi bosoma business betfu base FNB bayabati labo relationship manager babo bangachumana nabo ukuthi uthinte relationship manager wakho umnikete tin atokhona ukuthi siyifake khona imali tohamba
ibuye ngaphandle kwetinkinga. Nakulobo kusho nje sesikhanyisile ukuthi FNB satiwa ngekuthi imali sheshe ihambe sheshe ifike noma umfakufakela imali. So nje siyacwayisa siyacela esiveni ukuthi abasifakele kahle le information so that lokule speed lebesihamba ngaso sitochubeka ukuthi sihambe ngaso. Mhlambe kwanza kabanti kulama details kulamagama edingapane nokhanza ukuthi inkampani ineligama lelingukuthi bese iba ne trade name le bank account ukhanze ukuthi ibhalwe ngale ligama lenkampani embamba nangabe sekabhadala asebenzise umuntu le trade name bese lamagama akasamatch kanzi le nkampani yinye. Singacela nje ukuthi nangabe ubhadala inkampani noma uniketa ema suppliers akho labakubhadala across the board ubanikete leligama lolisebenzisile kuvula le account la bhange hayi le trade name lesejwayelekile lesicabanga ukuthi kanzi le maphepha ale nkampani ana lenye ligama. Lokho ngiko lokunye lesikubone sekubangazi le imali idingahambi ifike ngesikhathi. Sibonga kakhulu ngiyathemba ukuthi babukeli niyeva futhi nilalelisisile ngoba cishe wonke indzaba lena lemphathako uthole ukuthi usebenza netinkampani letingekho live noma ke kunemphana wakho noma ke umufu nje lomthumelela imali tikolweni nakuphi. Ngiyayiva i-customer experience. Ingabe ungasichazela mhlambe ngema notable challenges lenwabonako ngalolo shintsho? Ngicabanga ukuthi ngidawuthinza lokunye but lokunye sisithembu ukuthi abese uyachubeka nakho. Lokunye nje lesikubonako ngilokuthi angithise kudzingeka ukuthi usho ukuthi le mali lesuka la kangwane leya kule live lelinye stithini tizathu tayo lo indlela yekusho lokho ukusho ngekuthi uselecte noma usiprovide ngeBOP code. Le BOP code ke anawo lama descriptions lesikubonile kulokuthi ema customer acabanga ukuthi kufuna award lama BOP codes ukuthi kunale code le yana kanti le ndlela lesekhangawo lama systems ethu wena utawuvele ufake lesizathu losatiko based on your understanding. Ktabese kuyahamba ke kuyokuselectela icode lecishe ifanane naloku noma le matcha lokho wendako. So kude sidingo sekuthi ema customer award lama codes kuthi kunalanga. Lama systems ethu ayakhona ukukuneta I drop down bese uyayikhetha ke lelo licansi imatcha kakhulu naloku lokushoko. Lokunye lesibonile kuyi challenge is just the understanding around le cutoff time ngibhadala nini iprocesswa nini le mali yami phinze ifika nini. Ema systems ethu ke FNB are such that wena lokwenda le transaction la machine wakho la app yakho la online banking yakho ungakwenda noma ngisiphi isikhathi. But thine kuyiprocessa le mali nasithi kuyiprocess sho ukuthi na kuyithatha siyisuse la siyihambise iye kule live sikwenda within a cutoff period lokungu 8 ekseni to 3:30 in the afternoon. Lokusho ukuthi nangabe kwendekile lokho ngaleso sikhathi le mali itakhona kuhamba within the same day. Bese ke sekubana lama turnaround times aleli bhange le receive akho nema processes awo laba wendako ekumukeleni leyo mali. Lesikubonako ngilokuthi lekufuna bakunake ngilama holiday. This is just a normal working day lekuthi lama cutoff times akusukela ngeMsombuluko kuya kulesihlanu between 8 a.m. for processing lama payments between 8 a.m. and 3:30. Le kufuna bakunake nakunama holiday lamkhathina leliviki either le holiday la kangwane noma le holiday kule live lo mixa kuyo le mali ngeke ikhona ukuprocesseka. It does a processeke nasesiku the next business day which is within that time. So sicela nje sibakunake ukuthi nangabe kul holiday eSouth Africa noma bangayenda bona le payment on their digital platform ngeke sikhona kuyiprocess until le live le yakulo lingabi holiday for them to be able to receive the funds. Cha kuyevakala lokusho ukuthi lo 2 to 3 working days noma umbala lelo holiday mali khona uyameca phindze uqhubeke. So mhlambe angikhulume ngokuthi nangabe uhambisa nje imali lakithi uyihambisa let's say uyendele le payment nyalo ekseni
itawuhamba siyiprocesse within the day ihambe iye leave. Lo 2 to 3 working days is also subject kuthi la receiver khona athini lama process abo ingakanani le mali. Ngitsinzile ukuthi kunalama limits that the regulators have enabled ukuthi nangabe kung 1 million and below itawusheshe ingene. Konke lokho kuya influence le 2 to 3 working days, so it cannot be cast in stone. Okay. Sawa kakhulu lesikhatsanyalo Yemaswati lamahle sidake sithi kancane sekhefini sidawubuya futhi sichubeke nayo FNB. Siyasinamukele Yemaswati lamahle solo sihleti nayo ke FNB igama lami ngikhanyisile Mambuza sikhulumisa indzaba ye CMA ama cross-border payments lapho sathi khona sonke ukuthi kusukela mhla ka 10 September kube khona ke lushintsho bayasinikeza nje update ukuthi ingabe solo kuhamba njani sikhulumisa experience ukuthi ingabe Yemaswati ema customer elibhange le FNB lebeka solo ke asebenta under lama cross-border payments for the past 30 days athi kunjani noma ke bakhala ngani nako konke lokho kulesikhatsanyalo sithapheza futhi sichubeke nasisithembi asichazele ngalamanye mhlambe ama challenges leni wabonako as a bank soloni qalile noma ke soloni chubeka na le process. Okay. Lokunye lesikubonile indzaba yema proof of payment. So lokumcoka ukuthi i-proof of payment ngathi uyayidinga awuyidingi. So akhona lama lokuhamba kwetimali lokhanza ukuthi kwabosomabhizinisi mhlawumbe vele utosidinga lesifakazelo ngoba kahle kahle sisifakazelo sekuthi ubhadele. So ngithi ngente kuyidinga ngente kungayidingi. So but nangabe kuyenteka ukuthi le proof of payment uyayidinga lesikucelako esiveni nje ukuthi ema proof of payment once wabhadala ivele ihambe le proof of payment idrophe
ku-email yakho. So lama proof of payments ngingasho nje ngithi pheceledi automated lokuthi ivele ihambe idrophele ku-email address yakho. So lokumcoka esiveni kuthina sema-customer njengokhana FNB kuthi kufuna ukuthi usiphe le email address. Ungayimikisa kunema-contact list owasho ezisesiya ngasekugcineni ukuthi ngitiphi indlela longakhona kuchumana usithinte nangabe ucela lusido, but ungakhona ukuthi uyasipha i-email address yakho so that sitoyifaka emshineni ngala ngakithi utovele uthi noma nini na ubhadala ivele le proof of payment ihambe iye ku-email address yakho. So bese lokunye lesikubonile ukuthi nangabe kwendekile wasesowenda siphosiso nangabe ubhadala ngoba ekucaleni sikhulumise ukuthi ukumcoka lokuthi ufake kahle le information libido nesibongo ne-account number ukufake kahle, but idiphosiso diyendeka nangabe sekwendekile wenda siphosiso ungasibikela, but nathi siyakhona ukuthi idiphosiso sivele sisheshe sitibambe bese le mali seyiyabuya. But sekuthi nase ibuya le mali sekuthatha sikhashanyana because nase ibuya ngoba nje sikhuluma ngemave lokuthi ngilamave la ku-CMA ngendeke yeSkhwahlande yeLesotho yeNamibia nase ibuya seyithatha sikhashana, so kuye kuthathe bo 5 to 7 working days ukuthi ibuye, but ithi nasibuyile imali bese customer siyamshayela ukuthi imali seyibuyile emva kwaloko sesihamba kanye naye ukuthi sale siphindze siyi-reinitiate siphindze siyicalele phansi siyihambise kahle. So ngisho nje sesikhanyisile ukuthi cishe ngitoti ingcinamba lesitibonile sisahamba nema-custom kule journey ye-CMA change. Ngiyavakala ngiyethemba ukuthi Maswati lamahle nama-customer e-FNB nonke niyayivala indzaba futhi niyayicondzisisa. Ingabe ke umuntu mangabe wende siphosiso kula ma-errors kule ma-transactions akhe asenda le process khona nema-charges laba khona netindzaba teku-reverse ke ukuthi ngiyithumela imali kodwa mhlambe bekusiphosiso lokho noma sengishintshe ingcondo angisafuni ukuthi ihambe lapho ihamba njani indzaba yama-charges. Indzaba yema-charges sesikhanyisile nangabe customer sowende leso siphosiso kude ema-charges lakaba khona nje lokuba lengathi kuba linyeva ngilokuthi sekuthatha sikhashana lokuthi ibuye ngoba nangabe wende payment sonke nangufakela imali nje ngikade kuthi ifike ngaleso sikhathi nangabe sengendele siphosiso sekutawuthatha labo 5 to 7 days sengiloko buhlungwana lobutoba khona, but in terms of ama-charges kude i-charge lekhona nabe nje kwendeke siphosiso imali yabuya calela phansi angeke size sikucharge. Cha kuyevakala ke ingabe ke mhlambe singakafiki ukuthi ama-customer anchumana njani nani. Ingabe indlela lesimple yekuchazela mhlawumbe umuntu losolalalele but aka-understand ukuthi ithini vele le process nyalo yekuthumela imali evenileni ngaphandle kwaleli mhlawumbe ku-CMA. Ngicabanga ukuthi singafiki lapho ufuna sikubuke ngendlela tintu lokhu ku-affecta nesikhathi uthumela le mali ungena ku-app yakho online. It's only limited to that type of transaction flow. Lekufuna ama-customer ethu lamaningi siyahle ukuthi they travel, they go to these countries and bahamba sebajwayele ukuthi bahamba nema-debit card abo loko aka-impacteki at all. So leli card lakho utochubeka ukhona kulisebenzisa uswipe uspende wethe petrol na uhamba loko akusi-impacted by le nkulumo lesinayo la. Phindze lokile siye sikunake ngilokuthi batali bese baba worried ukuthi umntwana ngidawukhona yini kumsendela imali kanjani. Konke lokho nangabe lo mntwana unelikhadi la Eswatini le mali iyachubeka ihambe ngaleso sikhathi ayihambi ngalendlela lesidiscussako. Lokho kuthintsana ngabe le account lesenda le mali nale account lesreceive le mali is of two different countries. So with that said, lama enhancements leswendile nani enda ukuthi akhone lo muntu ukwenda and sikwenda the same platforms. It's just that la kule app yakho ngiyabekisa kuna pay kupay udawukhanza onke lama domestic payments lobo wenda, which means bantu abakho labala ama accounts onke lowabhadala ko ala Eswatini atawuchubeka abhadale kule tab yakapay. Lokhu ku introduce
changes la tsinza the cross-border kuphela, which means it's now the Forex tab when it comes to your app, now the Forex tab when it comes to your online banking. Ngiloko kuphela lokushintshile. Ngilokuthi nje lama transactions, lama payments la endeka from your channel or from your device, la domestic endeke nge-process lehlukile, la ngalaya ngaphandle kwale live endeke nge-process lehlukile. But konke kukule channel lobo vele uyisebenzisa, which is your online banking noma your app. Noma nje kungeda ukuthi kuleli shintsho le customer umbukele ekhaya abukela ukuthi mina imali ngayihambisa kanjani nangifuna ukuhambisa. Singasho nje ukuthi solusebenzisa i-FNB online banking, solusebenzisa i-FNB app, ungaya nasebranchini ngoba sinawo amagatsha lahlukahlukene. But nje sivele ama-customers sizamele ukuthi sidakala usekhaya, kungadzingi ukuthi uzuhambe uye ebhange. But nje kuphendula umbuto wakho sisikhanyisile, yes, FNB online banking ne-app solo kuyasebenza ukuthi uhambise imali. Lo sekuhlukile senginase ungenile kulokuthi awusasebenzisi le ndlela yakadzeni ukuthi uvele nje ngibekise ku-online banking uyangena, uvele uyangena ku-landing page yakho, kadzeni bovele uchafate payments bese ke soyafaka i-information yalo, sekufuna uye kule menu uchafate the forex tab, iyavela nje ithi forex, uchafate yona. Emva kwaloko kutase kuya ku-prompta kahle, so kuyasho ukuthi niyalofaka ligama, khetha live, zalofaka i-physical address, kube senje sekuyakubuta like i-questionnaire, so soyagcwalisa uziyofika ekugcineni. Kona kulula, ngiko nje incumbi yema-customer akhonile ukuthi asheshe a-adjuste kulolu shintsho. Ngiyabonga kakhulu. Ngiphinde ngibuye kuwe Sithembi ukuthi yebo seyikhona i-process and iyachubeka vele still adjuster, there's nothing else we can do. Kepha ke nyalo say what makes FNB better than other banks, ngoba incumbi yabantu bebayisebenzisa mhlambe noma bebakhangwa le ndlela lekuphangiseka ngayo uma wenda ama-transactions. Nyalo seyini nje mhlambe lengayenda ukuthi vele ngibe nesibindi ukuthi no, I choose FNB over everyone else? Ngingasho nje kubalalele ekhaya ukuthi FNB solo speedy sekuhambisa imali, solo sikhona, nalokuthi ema-payments imali nathi ehamba FNB to FNB near real time. Ngingasho nje ukuthi imali yakhona ayihambisile isuka la kangwane FNB FNB eSouth Africa or any of the CMA countries, itofika ngalelo langa losuku lihambise ngayo. Sengilokuthi nje nangabe iya kulamanye amabhange seyithatha lo 2 to 3 working days lebeka washo sizilindile. But nje FNB solo speed isikhona, naloko ngeda nje sisikhanyisile ukuthi siyachubeka, senza kuba melula, njalo siyabuka, siyalalela ema-customers nasesiveni ukuthi yini ingcinamba labahlangabetana nato, sibuke ukuthi singenda kanjani ukuthi kube lula. Solo nje siyachubeka, siyapheka, sitawubuya futhi nase kuvuthwele okunye side sitokusho ukuthi naku lo sekuvuthiwe na indlela lelula. But nje solo le-customer senhlitweni ya FNB kuko konke lesikwendako sibeka le-customer phambili ukuthi how best can we make the customer ukuthi kube lula ukuthi akhone kuhambisa imali. Mhlambe kungedala lokusho ngithembe ukuthi siyachubeka sinema enhancements leswendako ngoba lokumcoka kithi kufuna kubuyela kube instant and we get away ukuthi how to at least FNB to FNB transactions achubeke kuhamba nangema weekend. Sitawubuya nasesikhonile finalize lokho sisho eseveni ukuthi sesikwende kwabangcono kangakanani. Siyabonga kakhulu. Ngabe yini lengakanibuti yona leningafisa kuyendlulisela amakhasimende? Ngicabanga ukuthi ezisigcina ngingakhulumisa indzaba ye-customer support ukuthi kuko konke leli sikukhulumisile customer ke so uyayenda le payment so udzinga lisito ngoba besisho ukuthi sifuna customer ukuthi asebenzise letindlela bo online banking nabo FNB app. So lesifuna ukugcizelela nje ukuthi ikhona nale remote support, sine customer support center lapho sine toll free number khona le dedicated nje for lama payments. Sayendela ukuthi customer lodzinga lisito nakenda leyo payment yakhe uyachafata ekhaya nangabe sekukhona la kadzinga ukuthi simsite kiko
angashayela i-dedicated toll-free number yethu ithi 800-1100. Phinde futhi sinayo ne-email address lethi gethelp@fnb.co.za. Phinde sibe nayo ne-WhatsApp number lethi 78029591. So nje umbukele ekhaya le-customer la FNB angakhona ukuthi nangabe enda le payment asadinga lisido asebenzise noma ngabe ngutiphi taleti indlela lese ngitithintile kuya ngekuthi nguyiphi lelula e-customer. But nje babukele emakhaya sikhona sing-FNB sithi le ndlela sihamba kanye kanye noma ngabe sodinga lisido uhledi usekhaya ubhadala nadi indlela tekuthi ushaye ulithole lisido. Siyabonga. Lokunye lokukhona on our social media pages lama how to guys lengwatsinzile ecaleni ukuthi how do I create a beneficiary step by step kuyi-video uyakhona kungena ukulandzele ube uvulele i-app yakho nawe ngala wenda fana nanesikhathi sobhadala akhona lama steps la kuyi-video nakhona khona utobona kusilele nguchafatako kuyabonakala. You can take yourself through that process, but like Thembi asho sikhona ukuthi sibe sikusita ngelicingo virus from the virus channels lasawashido. Siyabonga kakhulu ngiyathemba ukuthi sesifike emaphethelweni lihlelo lethu lapho sikhuluma khona nayo ke FNB bayachaza indzaba ye CMA change lekhona even naseSwatini. Ngiyathemba ukuthi futhi sonke sesiyeva ukuthi it was not made ukuthi inconvenience kepha ukuthi iside wina njengeli customer bachazele ke indlela timelula kakhulu ukuthi uthumela kanjani deposit letendiwe ngema customer mangabe bawutenda process. Ngiyathemba ukuthi sowubonile ukuthi kufanele ukuthi wende kanjani ukuze ukuthi kube correct. Tinkampane bakukhuthalele ukuthi akulethe emathini ato nawo nenkampane yathi ukuthi yini thini please go and submit it at your bank as soon as possible ngoba angeke ukwati ukuthola imali from outside the country if you do not have that, and ngeke ukhona ukuyithumela nawe nangabe ema details akho ashoda ngethini yakho. Bayasho ukuthi they have a toll free number that's 800-100 shayela ukhona ukuthola lisido noma uthumele iWhatsApp ku 78029591 nakhona bayakhona ukuthi bakuside. Sesivele sifike khona emaphethelweni ngidocela ukuthi ama guests ethu asivalelisele. Sibonge kakhulu S'khatsile, siyabonga esiveni semalangeni. Thank you very much. Sibonga kakhulu Maswati lamahle sitawubuya nasesichubekile sa-enhance ama-channels ethu stonatisi. Siyabonga kakhulu sethembe ukuthi Maswati lamahle nibe informed ukuthi sendakwati ukuthi manenda ma transactions enu na First National Bank to wherever la nifisa ukuthumela khona nidakwati ukuthi nyalo seningenda kanjani. Khona ama how to guides njengoba bashido kuma social media pages abo lenda konke kube malula kakhulu. Mina sengifisela ukubukela lokuhle enhlanhlanzela kahle.